Alanya de malam tabadah gedanya wa tataya mitalumonya atau kambing. Wa idza takallama fi syura'iha kana kalamuhu tasbihan. Dan apabila dipegahaba le urang belau kambing bakwatai belau kambing adalah kalamnya yang dipegahnya dikira oleh Allah Taala akan tasbih. Yang kejut belau kambing kurban pegahaba bela. Orang mukmin yang mendapat kebahagiaan di dunia dan mendapat kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka-mereka yang mau memalingkan dirinya daripada perbuatan yang lalai kepada perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan kekuasaan, mereka diberikan tenaga, mereka diberikan kekayaan. Maka kekayaan, kekuasaan, tenaga kita harus kita tingkatkan kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, nyo ba padu-padu uratu kaitamang bulan, iaitu uro raya kurban. Tanya yang lebih kekuasaan le Allah na kekuasaan lebih daripada harta. Nayu le Allah mukurban, nayu le Nabi mukurban. Nyan barakal lale teleda harta tapi hana pernah tak kurban. Paling rawa daripada lalainya kepada yang diridai li Allah Taala. Dumna fadilah kelebihan urang kurban. Nabi Nabi man kharaja min baitihi ila syura'il udhiyah kana lahu bi kulli khitwatin asyara hasanatan. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya, itu biar daripada rumah ija ukude yang tujuan jamita lumo kurban atau kambing kurban, adalah baginya dengan tiap-tiap langkah yang jibel gebi pahala oleh Allah 10 buah kebaikan. Wa maha anhu asyara sayyatin, dan sampuhlah Allah Taala 10 keburukan. Tatubir dari rumah tujuan jamita kambing kurban atau lumo kurban. Gebi pahala dalam sabuh langkah tabut, nebi pahala 10 buah kebaikan, ne sampuhlah Allah 10 buah kejahatan. Alinyan wa rafa'alahu asyara darajatin, na angkatlah Allah Taala bagi orang yang kurban 10 derajat. Menyabarakan getanya langgampung hana sapu hana merempak. Ibu hana sapu getanya orang carang, getanya orang kaya sapu hana ibu kelorongkan, alinyan ke dusunkan, alinyan ke imum dusun pikan, sapu hana ipakai, pakan hana ga angkat derajat ya Allah. Barakan getanya guru honor, uranyo ga angkat derajat ya Allah. Akibatna tamu kurban. Barakan getanya ubud pangkat, akibatna tam kurban na angkat derajat oleh Allah sehingga raya pangkat. Barakang katanya halan tajak kurang ipurmun legap akibat tak kurban wa rafa'alahu asyara darajatin, na angkat bagi orang yang berkorban itu 10 derajat oleh Allah. Alanya de malam tabadah katanya wa tataya mitalumonya atau kambing. Wa idza takallama fi syura'iha kana kalamuhu tasbihan. Dan apabila dipegahaba le urang belau kambing bakwatai belau kambing adalah kalamnya yang dipegahnya dikira oleh Allah Taala akan tasbih. Yang kejut belau kambing kurban pegahaba bela. Syarat kurban kambing atau lumo harus berumur 2 tahun itamang tun gelhair. Apabila hansip umur 2 tahun walau siurawa nyan hansah ke kurban, pasti syarat sama dengan hansah ke kurban. Lumo raya tapi umur matang dalam 2 tahun, sabar tu lumo ubud umur 2 tahun nyan hanjut jok yang raya karena hanatru umum hansip syarat.
wa jejak lumo ubud walaupun ubud umu katru sabah tu lumo agam piyut na lumo inang tumud umu saban katru yang ditulis dalam kitab nepegah dalam kitab Matla'il Badrin lebih ke tajak lumo inang tumun ketimbang tajak lumo agam piyut. Alinyan menya lumo inang tasia kukurubun. Bek na urung pegah hansah kukurubun. Iganya masabah kitab kalau kekarang. Di ulama dalam kitab Matla'il Badrin nepegah sah kukurubun walau lumo inang. Walau kameng inang dengan syarat hana bunting, hana ulu, menya ulu hansah kukurubun. Ban liu tafsir ternyata kaulu lumonyan atau kamenyan nyan hansah kukurubun gekira pasti syarat menya lumoinang atau kameninang. Alinyan apabila takurubun lagi tanya takalan pertama beje kecidra yang aib asal atau hilangnya juzuk daripada anggota putuh umpunyung BO nyan hanjut kekurubun bekah umpunyung dibolehkan jut kekurubun karena hana gada daripada juzuk umpunyung menya bekah jut menya putuh hanjut alinyan hanjut kekurubun yang mukurab pakan aib asal tepatnya. Alinyan dia katanya pegahaba yang le apa nyolumonyo kiban. Na capi, na cidra, na buta, yang pegahabanya yang lenyan nekira li Allah kana kalamuhu tasbihan adalah haba yang dipegahnya dikira kepada tasbih. Alinyan kajadeh tablo lumoyan. Wa idza naqad bihima ka pegang nakat antara dua orang belau dan orang pu belau kana lahu bikulli dirhamin sab'ami'ata hasanatan nalah dengan tiap-tiap satu dirham akan nejuk pahala kurang makrubul Allah 700 kebaikan dalam sabo dirham pengyum tablo lumo nabi pahala Allah 700 boh kebaikan alinyan wate takurubun uro raya terafaklah kadar mata uro kadar segala leh tebih di masjid nyan taba lumoyak sia kurban wa idza taraha alal ardi yaridu zabihan dan apabila kagerepah lumo di atas bumi yang gerencana genak sia istighfar lahu kullu khalqin min mawa'idha ila ardi sabati apabila lumo kan repah niscaya nelake ampunan dosa lahu bagi po kurban oleh segala malaikat yang ada di atas bumi hingga 7 lapis bumi. Bina malaikat yang natio bumi ilake ampun dosa ke po kurban. Ubina bandum malaikat dan makhluk-makhluk Allah. Ubina lat batat kaya bate yang natio bumi hingga 7 lapis bumi nyan mandum ilake ampunan dosa bagi po kurban. Maka po kurban sunat deng inan alinyan sunat baca takbir di po kurban alinyan geyusia kurban ke lagi sia lumo mak megang ya kiba makna ke lagi sia lumo mak megang sia kurban sunat baca doa Allahumma ja'al hadhil udhiyah ju'nan gejukanan Pulan bin Pulin Aminah binti Wahab Kasum binti Sulaiman ubina mandung gejukanan fataqabbal minni alinya yang baca doa Allahumma ja'al hadhil udhiyah ya Allah najadikan nyawa kurban nyawa yang ditulis dalam kitab kata mencekat nyawa kurban nyawa ketika gesia nak kiranya kepada ta'in hana menyebab sia maka kurban gebagi leh bahagian na kurban nazar kurban kaoi nya hanji pajuh kedrau dan hanji pajuh le urang yang tak tanggung nafkah le getanyo kasabo yang kedua gebonan kurban ta'in puta nyo lumonyo
rencana lung nak sia ku kurban nyan badak kenyo lumonyo je kepada ta'in nyan idang bak mandilah kurban wajib hanjit pajuh kedra hanjit dipajuh le urang yang tertanggung nafkah li getanyo kadua boh yang gele gebonan kurban sunat manya kurban sunat je pajuh kedra je pajuh le urang yang tertanggung nafkah li getanyo manya menan le macam nyan peukuh watena urang tanya hanjit jawab nyan pu apa lemah kurban hanjit tak jawab nya lemonyo lu nak sia ku kurban pu hanjit habis jatuh kepada ta'in jawab aju tapi betul nya lumonyo rencana lu nak sia ku kurban sunat nyan haiju hai tajuk kepada ta'in kepada wajib menyamanan hadirin jamaah yang dirahmati Allah le getanyo wat sia kurban hanjit yusia berangkapat jak kalan gure yusia kurban sunat lawaya laganyo ija panjang lehmete buje geblaw ke baje le gurenya buje gecop ke baje ge khutbah atau gedang imam sembayang ke tujuan ija putihnya nya sunat palit baule le urang sia kurban alinyan sia kurban nyan mandilah sepo atadro tu hak dro tukang sia hak dro tukang sia getanyo yang pubut nyan hak tanyo kendaraan tanyo yang urusannya dari pubut hingga sia sampai bagi hak getanyo bak mandilah getanyo tayu gure han memadang ngai babah putih tanggung jawab dunia akhirat sia kurban gop jo peng wartuh ribe nyepat rekah nunggu kahek ne pubut bak mandilah long jatah long pubut long yu bak drawan nyepat rekah menyamenang sia kurban gap tanggung jawab dunia akhirat han memada ayo tajak je bismillahirrahmanirrahim krok daku hamadangan bacanan hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah pakamanan ngak sempurna kurban getanyo alinyan de malam tasia kurbannya wa idza haraka dammuha khalaqallahu bikulli qitratin min damiha asyaratun minal malaikati yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamati dan apabila rulah darahnya lumo watege sia kurban po kurban sunat baca takbir oh hana gejak sakit atau hai gejak dan sebagainya hana masalah wakilah mentang juk bak gure nyepat nan insyaallah nyan diurang yang nasi silingka gebaca takbir wate sia kurban apabila karulah darah lumo kagekoh takwa bikulli kitratin min damiha dengan tiap-tiap sabuh tetesan yang ru darah lumo daripada bumo asyaratun minal malaikati saya dijadikan oleh Allah Ta'ala 10 roh daripada malaikat dalam sabuh titik darah lumo 10 roh malaikat nepegol oleh Allah keputujuan malaikatnya yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamati yang meminta ampun dosa oleh mereka itu malaikat lahu baginya po kurban mulai hari itu hingga hari kiamat itu kelebihan kurban alinyan gecok sia lumonyan kag tumpuk-tumpuk wa idza qismul lahmiha kana lahu bikulli luqmihi mislu atqurakabatin apabila kag bagi tumpuk sia lumo sidro urang sabuh tumpuk dalam sabuh tumpuknya nekira Allah Taala misil tapu merdeka siro lamit yang ban fahla tamu kurban patah kurbannya daripada miwaladil Ismail alaihi wassalatu wassalam daripada nejak bak gesi Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam li Nabi Ibrahim keputujuan dan maksud kita berkorban karena gebuhnan na urawa yang lain gekelang kitab yaumil ba'thi urawa bangkit temasingah urawa kiamat ketika niup sangkal kala wate uro kiamat niup uro bangkitnya gekun idza hasyaral mu'minuna min kuburihim apabila gebangkit oleh Allah Ta'ala mereka itu orang mukmin daripada kuburnya yaqulullahu ta'ala berkatalah Allah Ta'ala
ya malaikati, wahai malaikatku, la tamsyu ibadi rijlaini bal arkabuhum ala nijaibihim. Wahai malaikatku, jangan engkau berikan hambaku berjalan dengan dua kakinya, akan tetapi suruh olehmu naik di atas kenderaan yang pernah mereka itu sediakan. Dah sedia itu nyo kurban uronyo sedia. Itanyo karam mati dari kalau nama kurban mau tiga pi ngampu tajak uro kiamat. Uronyo kaya na peng na harta tapi kriat handa mau kurban. Harta katanya kepada fakir miskin hai teme pajo wap kriat handa mau kurban. Katanya kriat handa mang surga ke nabi.